ububahe ureke kubatesha agaciro nubwo wowe uri umuyobozi wabo. Ariko abagore ngo batoya n'abakobwa bato nabo tukabasuzugure uzobafate nk'abashiki bawe. Uvuga mburuya kandi nindenda meza ya cage navuye hano gucya namafata safari kera ndayatangiye ndaza gukomerezaho Semen haleluya. Kubwira majorona kandi kuva cage kuva ya afishe ya hano ta yindi afishe kugeza n'ubu niho ta afishe ta weekend iratambuka. Kurumva ndafite amakuru maremare kandi hari hamwe habaye ibisitaza ahandi byagenze gucya ahandi byagenze gucya. Bavandimwe musafiri mwenzangu ni Yesu Kristo we amepisha mulangoni nimufungulie amenieleza nisimame niende nitangaze injili duniani popote. Jerusalema tutamelemeta, Jerusalema tutapumuzika, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi. Umukirisitu umaze imyaka 10 mu itorero utagira bibiri werakuze. Umukirisitu umaze imyaka 10 mu itorero akishijwe akamara umwaka 2-3 adasoma ijambo ry'Imana werakuze. Sinorenza umunsi ndatekereje ujuru ijambo ry'Imana ntibishoboka. Ariko umukino nza mbona uryoshe n'uyu nguyu wo mu materaniro. Amen haleluya. N'uyu nguyu kubera kuko nivyo bihwanye nivyo ndimo. Yavuze hano yari kubwira Timoteyo ishingano Timoteyo yari amaze guhabwa zitorero yari afite mu gihagarara imyaka mikeya. Amen haleluya. Ariko Paulo amuhugura neza tiwovuga nabi tiwokora nabi. Abavyeyi bose nubwo waba bayoboye ariko uzobafate nk'abavyeyi bawe. Kubera kuko abantu twabanye igitengera nigeze kuvuga mu materaniro ngo bakinge ntiyagira umuntu usohoka. Kurumva kico kintu wewe sinzi ukuntu nyine twari duhudumiye turahudumiya namamvuga ati mukinga imiryango ntiyagira umuntu usohoka. Akajagari gasa nakabaye mu materaniro tiko ndabona ariho mwagaruye. Patrick arambwira ati nuko bampaye naje ndavuga ati na mahoro ubwo ariko batekereje iki gice kuko arico twari ko tuganiraho bakaba batekereje kuko kigaruka kandi tuzarizo byose hari ico cyakoze mu mitima y'abantu kongera kugisubiramo tukivugaho tukomeza kuvuga imbaraga z'Imana. Kandi cyantangaje narangije igiterane ku cyumweru Igisenyi niho nirino jambo nabo twari ko tuganisha kandi nabo cyari igiterane cy'urubyiruko muri Methodist Rubavu twari tuganira. Fidele ndakwishimiye cyane Imana guheza umugisha. Kadusome amagambo y'Imana hano bavuze mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11 zokoresha umwanya muto nze guheza pasiteri. Aravuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto kibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Amen. Dusome rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere gice cya 5 umurongo wa mbere. Haravuga ngo ntugacahe umukuru ahubwo umuhugure nka so n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe. Ufite
umutima utunganye gose. Amen. Naya magambo tugiye kuganira mu mwanya mutoya kuko inyuma yanje hari undi kugira ngo nawe aze kuganira. Jambo Pawulo yavuze usomye kino gice narisomye nditekerezaho. Kino gice Pawulo yari kubabwira abantu hejuru y'urukundo. Aramanuka ariko ngo aje kugera kuri uno murongo wa 11 nyobe gukuntazanyemo ibintu byo gukura. Semeni haleluya. Uyu wacu wari kuduhatira urukundo none aherutse mu myaka gute nono. Semeni haleluya. Ariko nza gusanga koko nivyo kujya umuntu azagira urukundo aruko yakuze muri Kristo Yesu. Semeni haleluya. Umuntu azagira urukundo aruko yakuze muri Kristo Yesu. Avuga no magambo meza aravuga ngo kiri umwana muto. Navugaga nk'umwana muto. Ni ijambo ryumvikana ku muntu wese uzi umwana cyangwa se ku muntu wese wabonye umwana. Uko umwana agenda akura azagenda ahindura imvugo y'uzo yari kwavuga. Uko umwana agenda akura azagenda ahindura n'imiterere. Uko umwana agenda akura usibye n'umwana n'umuntu mukuru. Imyaka yanje mfite ubunyine no simbuka nkagera hano ariko hari abantu bafite imyaka itobemerera gusimbuka. Semeni haleluya. Avuga amagambo meza aravuga ngo kiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngakora ibihwanye n'ivy'abana bato ariko avuga ijambo ryiza aravuga ngo maze gukura. Semeni haleluya. Ivy'ubwana ngo mbivamo. Semeni haleluya. Gukura tuvuga ni gukura muri Kristo. Semeni haleluya. Maze gukura ivy'ubwana mbivamo. Ntabwo turi kureba imyaka y'igihagararo turimo. Turareba umuntu wakuze muri Yesu Kristo. Turareba umuntu wagaze muri Yesu Kristo. Ukareba umuntu ukamubaza ngo ese koko biriya bintu azakora bihwanye n'igihe amaze muri Kristo Yesu. Ingesa azakora zihwanye n'imyaka amaranye Bibiliya. Mwagarikizi yabivuze neza. Semeni haleluya. Ngo niko gushira Bibiliya mu ishamba. Yatanze urugero yamayitanga hano. Nakumvishije kari yakantu cyane. Semeni haleluya. Kubera kuko umuntu abakiri mutoya niba ushobora kuba umaze imyaka irenga 10 mu materaniro ariko ukabona ibintu wawe ukora ntibisa n'ibintu ubarizwa mu materaniro uracari muto. Kuko hari ibintu bigaragaza umuntu warerewe mu itorero, umuntu wakuriwe mu itorero, umuntu uri mu mwuka w'Imana wazamukiye mu mwuka w'Imana ukabona imirimo yayakora n'imikorere yayagendamo n'ibikorwa yayakora bikaguhamiriza imyaka maze mu itorero. Umukristo umaze imyaka 10 mu itorero utagira Bibiliya wera kuza. Semeni haleluya. Umukristo umaze imyaka 10 mu itorero akishijwe akamara umwaka 2-3 adasoma ijambo ry'Imana uwo yarakuze. Aracyari umwana muto kandi si imyaka ahubwo ni muto mu mwuka. Semeni haleluya. Ni muto mu mwuka kubera kuko imyaka yiwe kuko nkanje mu buzima bwanje imyaka maze mu ikanisa usibye kuba ndo umuvuga butumwa sinorenza umunsi ndatekereje ujuru ijambo ry'Imana ntibishoboka. Kuko navuye muri biriya nja muri ibi ngibi. Kiri umwana muto natekerezaga nk'umwana muto. Notekereza yindi mikino ariko umukino nza mbona uryoshe n'uyu nguyu wo mu materaniro. Semeni haleluya. N'uyu nguyu kubera kuko nivyo bihwanye nivyo ndimo. Aravuga ngo maze kuva mu bwana mva mu by'ubwana ndabireka ntangira gutekereza ibindi. Semeni haleluya. Yavuze hano yari kubwira Timoteyo ishingano Timoteyo yari amaze guhabwa zitorero yari afite mu gihagarara imyaka mikeya. Semeni haleluya. Ariko Pawulo amuhugura neza amwigisha nk'umuntu wakuze muri Kristo. Aramubwira ngo umuntu wakuze muri Kristo umva uko bizogenda kugira ngo wumvikane. Abagabo bakuru uzobafate nkaso. Semeni haleluya. Uzobafate nkaso kubera kuko
warakuze ntugomba gusuzugura tiwotukana tiwovuga nabi tiwokora nabi ababyeyi bose nubwo waba ubayoboye ariko uzobafate nk'ababyeyi bawe kubera kuko wakuze wagiye mu kindi ciciro. Amen, haleluya. Aravuga ngo ababyeyi bose uzobafate nka mama wawe ukuza wubaha mama wawe tibishoboka inshingano zose waba ufite mama wawe ni mama. Aramubwira ngo n'ababyeyi nabo uzobafate nka mama wawe kubera kuko wavuye muri kino ciciro wagiye mu kindi ciciro nubwo ufite inshingano ziremereye ariko uzubafata nk'umubyeyi wawe. Atukuze sana. Aramubwira ngo abasore abagore ngo batoya n'abakobwa bato nabo tukabasuzugure uzobafate nk'abashiki bawe ububahe ureke kubatesha agaciro nubwo wowe uri umuyobozi wabo ariko iyo umuntu amaze gukura ntazabangamira undi. Amen, haleluya. Niryo rya jambo ubundi byose biragenda bikagaruka muri gwa rukundo aho ijambo rivuga ngo mugwanye uruhande mubane n'abantu bose iki amahoro. Natekerezaga nk'umwana muto nakoraga nk'umwana muto koko niko bimeze iyo umuntu atarakura muri Kristo hari ibintu azakora ukabona tibihwanye n'imyaka yiwe cyangwa tibisa nk'ibyo mu Kristo. Amen, haleluya. Ico gihe nakibayemo kandi ndi mukuru mu myaka ariko ndi mutoya mu gakiza. Amen, haleluya. Ndi mutoya mu gakiza nkaba notonga na bucya mu ikanisa kubera gusa ko bakubisiga isirimba. Atukuze sana kubera kuko ariko ubunyine sinobikora kaga kandi nkunda igisirimba apana buke cyane ariko ubunyine sino ngo nivumbure ngo bagikuse ariko mbere ho nageza nivumbura. Amen, haleluya. Kuko nari nkiri mutoya mu gakiza nari ntarasoma ijambo ry'Imana nari ntarumva ijambo ry'Imana nari ntarumva agakiza k'Imana abantu twabanye igitengera nigeze kuvuga mu materaniro ngo bakinge ntiyagira umuntu usohoka. Kurumva kico kintu wewe sinzi ukuntu nyine twari duhudumiye turahudumiya namamvuga ati mukinga imiryango ntiyagira umuntu usohoka akajagari gasa nakabaye mu materaniro ariko ubunyine no kingirana umuntu umugira gute n'uruhare rwe kuguma mu ikanisa biramureba nasohoka nabyo bigize gute biramureba. Amen, haleluya. Natekerezaga nk'umwana muto ibyo nkora nkabikora nk'iby'umwana muto apana imyaka ahubwo mu gakiza ariko iyo umuntu amaze gukura ugasoma ijambo ry'Imana ukumva iki ijambo ry'Imana rivuga ukumva uko Imana ikubwira ukumva uko Imana ikuganiriza ukagenda uri mu materaniro aravuga Pawulo ngo ivyo byose maze kwimenya mva mu by'ubwana mva mu byo nari ndimo yari ari mu by'ubwana byo guhemuka no kugirira nabi itorero ariko amaze gukira yemera Kristo nk'umwami n'umukiza ngo amare kwemera Kristo yumva amagambo araganirizwa aza kwishura arasoma ijambo arakura ngo ivyo ngivyo aravyibagirwa bifata nk'ivy'abana. Atukuze sana. Abifata nk'ivy'abana aravuga ngo ivyo nabivuyemo tangira gutekereza nk'umuntu mukuru tangira kuvuga nk'umuntu mukuru tangira kugenda nk'umuntu mukuru tangira gukora nk'umuntu mukuru kubera kuko ibindi nabagamo zari iby'ubwana kandi ubwo bwana tibwari iby'inyaka ahubwo bwari ubwana bwo kutamenya Kristo. Amen, haleluya. Rubyiruko rwacu nimwe mwateguye igitera mugomba kwitwara nk'abantu bakuru kandi bakuru muri Kristo Yesu. Inyambarire yawe ikagaragara nk'umuntu mukuru imivugire yawe ikagaragara nk'umuntu mukuru. Pawulo yabwiye Tito aramubwira ngo ugomba kubabera icyitegererezo. Amen, haleluya. Ugomba kuba icyitegererezo iyo umuntu yamaze kuba mukuru aza bicyitegererezo kamuvuga ngo kuko uriya muntu ibintu yakora imyaka nyine niko imaze kugira kandi atari imyaka mikuru ahubwo ari imyaka yo gusobanukirwa kumenya Kristo muri we. Zahuriranaga noneho n'imyaka isanzwe y'ubuzima
ugakora ibintu bitunganye bisobanutse bitobera undi imbogamizi ahubwo uzobera undi citegererezo akakwigiraho. Abwira Timote yaramubwira ngo nico kizogushoboza gutunganya ibintu bikagenda kubera kuko iby'ubwana byo ntabyo ukirimo nubwo ugaragara nka mutoya mu myaka y'isi ariko gusa waramenye Kristo ukamenya Imana ukayisobanukirwa uri mukuru ugomba kubafata abantu bose ukabaheza urugero rwiza kugira ngo batazokubera imbogamizi uzobubake abavyeyi bakuru bubahe abapapa bubahe abamama bubahe abasore bato bubahe abasore bakuru bubahe ubafate nk'abantu mubana mwitoro buri wese no mu ciciro ciwe kugira ngo ureke kubera undi imbogamizi. Semene haleluya. Atukuze sana. Kuba mukuru umuntu agakura no gusoma ijambo ry'Imana. Yabivuze umuhagarikizi ikigaragaza umuntu wamaze gukura muri Kristo Yesu azasoma ijambo ry'Imana hakihata agasoma ijambo ry'Imana agasoma ivyanditswe. Ariko hari umuntu uzubona mu materaniro ukamubona neza gutyo ukabona nuwo kwicara agasohoka akicara agasohoka ariko icyanditswe nta kiba mu mutwe wiwe nta Bibiliya yagira isanzwe atunze ibintu bikomeye bihenze muri we ariko ntatunze Bibiliya uracyari muto. Kintu kigaragaza umuntu wakuze nyawe azasoma ijambo ry'Imana agakunda ijambo ry'Imana agasoma ijambo ry'Imana akariheza umwanya akaritekerezaho icyo atasobanukiwe akakibaza abantu bakakimubwira. Kubera iki? Kubera kuko aba yarakuze niwe igihe cyo kiba cyakigendera kiba cyagisa nibi ngibi ivyo umuntu asa navyo nivyaza akora uba warakuze waravuye muri bindi zo gukoba icondo ukazamuka. Kandi umaze gusoma ijambo ry'Imana rizari kwigisha rikakwereka kuri mukuru rigatangira rikagutesha. Ijambo ry'Imana nizo rizo kubwira ngo ureke icaha. Ijambo ry'Imana nizo kubwira ngo ubane n'abantu amahoro. Ijambo ry'Imana zari kubwira ngo wogirira abandi umumaro. Ijambo ry'Imana zari kubwira ngo uwo bumuvumo cyangwa ukaba umugisha. Ni ijambo rye iyo umuntu amaze gukura ijambo ry'Imana ukarisoma byonyine rizari kwigisha. Semene haleluya. Rikakwigisha rikagutunganya rikakubwira ngo gwiyereka kubw'ijambo ry'Imana ngomba gukora ibishoboka byose kabana neza n'abaturage mbikuye muki mu ijambo ry'Imana. Ico gihe umuntu aba yarakuze yamaze kumva ijambo ry'Imana. Icyakabiri umuntu iyo yakuze azasenga. Semene haleluya. Aza kundi isengesho uzuva mu z'ubwana ukaja ukareka iyindi mikino ugafukama ugasenga atari uko muri rusange ugasenga kubera kuko ari cyo gihugezemo. Semene haleluya. Ugafuka mugasenga utarinze gutegereza amateraniro yo ku cyumweru. Iyo umuntu yakuze agira ndi masengesho aha ni muri rusange tuza guhurira. Ariko umuntu wakuze muri Kristo Yesu agira ndi masengesho yiwe ku giti ciwe iriya ahangaha naho guhurira bakaduheza amagahunda abashumba bagashingira bagasezeranya bagakora ibindi. Ariko umuntu wakuze neza azaje kugera hano ariko yabanje iriya hiki muri we yarakuze ari umuntu wakora amateraniro wenyine kandi akanezerwa akagubwa neza. Azakunda gusenga agasenga wenyine agatera indirimbo wenyine agasenga wenyine akumva Imana muri we ikamanuka. Ico gihe umuntu aba yarakuze ukumva wobuzi nigisirimbo uri wenyine batarinze kugicuranga ukumva gusa kubera kuko warakuze. Semene haleluya. Warakuze ukumva neza we wenyine nuje ku musozi ngasenga namara gusenga nigisirimba cyamfato nkaba nocomeka telefone gusa nkabizina kubera kuko simzina kubera ko ndi kumwe nabandi ahubwo mzina kubera ko ikindimo narakuze namaze gusobanukirwa kuri muri njewe. Atukuze sana. Umuntu wakuze muri Kristo Yesu azaba umunyamasengesho. Semene haleluya. Cyagatatu umuntu wakuze muri Kristo Yesu wakuze wamenye Imana agakura azabana n'abandi amahoro. Nibyo twari tumaze kuvuga. Azabana n'abandi amahoro. Umukristo wakuze ntazabera abandi gisitasi. Umukristo wakuze ntazabera abandi gikwaza. Umukristo wakuze ntazabera abandi kiraro cibibi. Umukristo wakuze azabera abandi amahoro akaba umuhuza w'ibyananiranye. Aba yarakuze muri Kristo Yesu. Kubera kuko ivyo Imana barabivuyemo
izo gutota barabivuyemo, ivy'intambara yarabivuyemo, ivy'ikimenyana aba yarakuze, azabana n'abantu bose amahoro. Ndakwifuriza gukura muri Kristo, ukava mu by'ubwana ukabana n'umuntu amahoro. Bana umuntu kukubona kisha, iryo jambo twari ko tuganira Gisenyi nyine ry'urukundo, ngo azabona undi mwizo kikeguka. Umuntu yobana n'inzoka gute? Ngo iyo ndangije passer Rugabire ngo izayamayeguka izokurya. Ngo inzoka yo munda ngo yamubonye guke ngo izayamayeguka. Semene haleluya. Yamara kweguka ikaje. Ariko umuntu wakuze muri Kristo azabona undi akamwishimira akagubwa neza. Bino revera ariko avuga kuri ani ibyishimo gusa. Ngo dushaka aho twicara. Uriya ni urukundo n'ibyishimo. Kandi koko tugomba kuhicara tukavuga mburuya. Kandi ni ndenda meza ya. Cage navuye hano gucya. Namafata safari. Kera ndayatangiye ndaza gukomereza honye. Semeni haleluya. Kubwira majorona kandi kuva cage kuva ya afishe ya hano ta yindi afishe kugeza n'ubu niho ta afishe ta weekend iratambuka. Kurumva ndafite amakuru maremare. Kandi hari hamwe habaye ibisitaza ahandi byagenze gucya ahandi byagenze gucya. Bavandimwe, umuntu yamaze gukura muri Yesu Kristo azabana n'abandi amahoro, akabona undi nka mugenzi we. Paulo yabyandikiye Abaroma arababwira ngo urukundo rwanyu, semeni haleluya, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Iyo umuntu yamaze gukura azagira urukundo, azakunda abagenzi be, azanyugwa n'ibyo abagenzi be bakoze, azanezezwa n'ibyo abagenzi be bakoze, kubera kuko aba yaramaze gukura muri Kristo Yesu. Ntaba gifite umwanya wo guhangana n'ibindi. Nezezwa n'ibyo Pastor Rugondera ari bukore, kanezezwa n'ibyo Fidela ari buririmbe. Narakuze simfite umwanya wo kuja guhatana n'ibindi bintu, kubera kuko ahubwo mfite umwanya wo gutegera ibyo afite kugira ngo bingirire umumaro, kubera kuko narakuze muri Kristo. Atukuze sana. Kava mu by'ubwana, kava mu umuntu iyo yamaze gukura muri Kristo Yesu, azava mu tujambo n'utundi tudafite amana. Tujambo sinobangira umuntu wo kuja kwicara ngo duhemukire umuntu, ntibizonshobokera. Amugabo wavuze ngo iyo bamubikije ibanga barimenye, nanje kera mba ndimenye. Amen haleluya. Umuntu iyo yakuze muri Kristo Yesu azayicaza undi akamugira inama nziza, akamubwira ngo yewe iki niki kubera ukuntu nakubonye ndifuza ko wogera kuri iki ngiki. Zamuka aca muri ino nzira uce muri iyi nzira umanuka hanga uzogera kuri iki ngiki, kubera kuko uba warakuze we warabigezemo, ukifuza ko nundi yokura arike kugwingira ahubwo ukamubwira ngo njewe ukuntu naye nkubona. Zamuka cahanga kugira ngo uzogera uzocanga aho uzohareke ni habi. Kujya Paulo yari kwabwira Timoteyo yaje kumusezera, uzirinde ba Alexandre, uzogire guke, uzocanga kugira ngo ibintu uzobigereho neza. Umuntu aba yaramaze gukura. Semeni haleluya. Atukuze sana. Mwatuje cyane. Niba ariko tutacishijeho akaririmbo. Kora kuri piano papa. Amenieleza nisimame niende, nitangaze injili duniani popote. Musafiri mwenzangu ni Yesu Kristo, amepisha mulangoni nimufungulie. Amenieleza nisimame niende, nitangaze injili duniani popote. Musafiri mwenzangu ni Yesu Kristo,
amepisha mulangoni nimufungulie, amenieleza nisimame niende, nitangaze injili duniani popote. Jerusalema tutamelemeta, Jerusalema tutapumuzisha, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi. Haleluya, haleluya. Umuntu yarakuze nuko nyine se koiriri ara wararirimbye iramfasha ari kusigamo nkagatero kamwe kaza kavuga ngo najua ya kwamba siku nitahama, niondoke niende sioni kwa Baba, mutanikumbukia kwa uimbaji we, mutanikumbukia kuhubiri. Najua ya kwamba siku nitahama, niondoke niende sioni kwa Baba, mutanikumbukia kuhubiri Baba, mutanikumbukia Jerusalema tutamelemeta, Jerusalema tutapumuzishwa, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi, Jerusalema tutaimba nyimbo za ushindi. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana, atukuzwe. Narayitegereye igisuka numvira nama numva gusa paswe n'irindi vuga butumwa kandi amepisha mulangoni nimufungulie, amenieleza nisimame, nama numva gusa ari guhereka yayavuga, amenieleza nisimame niende, nitangaze injili duniani popote we. Kakuja Paulo yubuwango katika maono Paulo aliona mtu akimuita uje Makedonia. Nuko naje neza namanu va kumutakomanga arambwira ngo tacuro ukora pe uracari hasi haguruka ugende. Jambo rikavuga ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo ariko abasaruzi ngo ni baki, ngo ni mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze kaga abasaruzi mu bisarurwa bavandimwe. Iyo umuntu yamaze gukura aza yiga kubana n'abantu bose amahoro, mu rukundo, mu zishimo, mu munezero. Umuntu wakuze taza bagateranya mu muhana, umuntu wakuze taza bigisitaza mu muhana, umuntu wakuze aza bintangarugero mu muhana, umuntu wakuze aza tangaho ikizwego baje kuvuga ngo runaka bakavuga ngo nguri tumuze hiki, imvugo yewe ni ingendo yiwe ni imikorere ye. Kubera iki? Yarakuze muri Kristo, yavuye mu byubwa kiri umwana, navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana kagenda. Ariko maze gukura ngo ibyubwana ngira gute mbivamo. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, dukure muri Kristo, tuve mu byubwana byo guteranya n'abandi, byo guteza intambara, zo kuja mu bindi. Niyo umuntu yamaze gukura azarika icyaha. Semeni haleluya, haleluya. Tukoze sana, haleluya. Yes, Bibiri iravuga ngo turabyemerewe byose, ariko siko bitugirira iki umumaro. Umuntu wamaze gukura neza akabyumva neza, iryo jambo aza yumva amahana yaryo rikamubwira ngo narakuze iki sinogikora, kandi atari uko utarunaniwe kugikora, ariko gusa kubera imikurire ufite muri Kristo ikakubwira ngo gwire iki cyari cyiza ariko tucemerewe gireke ngakireka. Iyi gahunda wari kuyijamo ikakubyarira inyungu nyinshi, ariko kubera ko wakuze wavuye mu by'ubwana by'ububata bwa Satani yazawubwa kujana mu bwumwe akakujana mu bidakwiri, ukabireka. Kubera iki? Wamaze gusobanukirwa Kristo muri wowe, atuye muri wowe, asaziye muri wowe, tiyo kwemera gukora kiriya kintu. Semeni haleluya, haleluya. Warakuze ukabivamo. Nshuti z'umusaraba bavandimwe, turi kuja mu rugenzi rwo kuja mu ijuru. Dukure tuve mu by'ubwana, dutangire dutekereza indi mitekerereze
yo muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ritukanze. Hallelujah.